Fortune no a family kana Fortune no single. Wewe sio na mashabiki wengi mwana maikuli. Like seriously. Ndio tumanzie Fortune wale mukuli kana tutukela tuitwa we kana no wathi menda au drop. What's up people? Kwa masito makolito Robert Mwe aka the Kamba Boy. Na umunde yu na twene mutabasya ngamwete asaniela top 10. Umunde in the building nina Fortune Mwikali. Fortune? Yes. Wewe You're good. Aitu keza nyilasi ya kanisa mwa. Kusema kweli. Yes na hata iwe. Amina. Wewe ni vile sabio. Ndia kwithia. Wangite mwa. Mashambiki maitu methi to mukulia ye. Fortune uyu. Fortune uyu kamumye ba. Kusema kweli. Na yuna se yu nondo. Mashambiki maitu mumetha number 1. Nomba kangumanze. Baili uno unyatwa maana kila menda. Kilomita mbingi muno nyukito kumanza. Umejaribu. Buko za simu. Lakini ningi ngaiti musio. Ngaiti musio kile binda. You Fortune ndia kwithia. Ninyo. Ala undavia. Twazia rayu. Kwijao. Mashambiki maitu we. Menda kwamba manya Fortune Mwikali no. Umite ba. Alafu yukuma bau masio kingi matu utuelesi upo wa maisha maku katika wathi uno wa katika industry ino ya mbadi. Nigenda wethe ima umanyamo. Okay, Fortune Mwikali aumite mwingi. Mwingi na kuka muongo. Waka muongo? Ndi waka muongo na ku. Wende to huku kuanza kiuso kundi kuito. Yuku huku ni mmete. Okay. Yeah. Fortune. Katika industry ino ya wathi wambie Queen ndi. Queen ndi nanzina tene, nanzina last year. Last year mwe. Last year ni 2020. Yeah, 2020. Last year was 2020. Oh, yeah, 2020. Yeah. 2020 mwe wakana bo. Mwe wakana wakatana bo nanzia ina. Yeah. Na you so far we were you? None tene manene muno. Yani wina mwako mwe katika industry na niwo kila mundu yani katika mitandao uno Fortune Mwikali. Ni neema. Yani wana wajenga yunde zako balucha. Na we si anu meki ala mesilia maka no nginyo kaina miaka mbingi ni kanaweza kwithi andu manzi ya ulikuwa ni wathi wau kana andu manzi ya kuwa kila message lo kwete. But wana wa mwiko ajenga yuna wamanya kana kwi neema. Ona no wine muimo kana miili lakini andu makakwata message ya kuwa kila wikata unene akana wathi ukethia ni wanzi yo mathi. Kukila kindu chonde tuitanjo neema. Yeah. Na you Fortune mashabiki methi to maingoli ati. We Fortune we Fortune no a family kana Fortune no single. Wewe sio na mashabiki wengi mwana maikuli ndio mwitu we. Like seriously. We wa Kamba. Maybe mundu tu yabindesi Fortune no niende the okibeti niende the matuka manene ya wo. By the way. Yeah. You mundu with maybe ene kuli ya mudembo sungi hata. Okay, Fortune bado nikeli tu. Yeah, lakini nikeli tukatangie. Kwa upesi nume bado ndesenda teni katengemea mundu enene ayo lo acha. But ndiye mutu ai nikeli tu. Yeah. Ndinamba ka family. But they say God time is the best. Unetelete binda yanga inu ni yesio. Yeah. We binda yanga you know either omunde nundu baketha be mundu we potential no ekali no watu me maybe CV. Nowadays in CV. Lazima tunaangalia vile iko. Yeah. Fortune ye. Apart from Queen. Mundu yani maisha hiyo si maisha hai. Maisha andu imakwata ni siasa ndo mbinge. Yeah. No Queen kwikuo kai kana we mundu wa biashara kana we muandike bayo bisine kana kwitha kuthia hata. Okay. From music we na mundu wangi wika. Yeah, kando na music. Bado nithu kumana Quickmart. Yeah, Quickmart supermarket. Yeah, you tuanzia mona na thukuma tumaini nanzia tumaini nasi andu mesi tumaini okaya machi asio kwa Quickmart. Kuna thukuma guta kashia kanema ko kaka kongele kanga. Kapanda mbesa sio. Upo akashia wethi yani wa the line namba tanga. Aningi ngaiti musio. Na hiyo bado Quickmart ye kana neema ye kiyale. Bado noku. Wo Quickmart. Noku wethi aka business ko ka uketha to imwe. Yeah. Ni bandu bangi ni thangu ati langi. Lakini tupesa tuongelekanga.
Tio nginya ningi nema yongelekanga no nginya tuweza tukongelekanga. Okay. You Fortune. Nende vibinda ingi kwezilango katika mitandao. Yo nego kumain nono tu indo nono tunge TikTok nono tunge Instagram. Na yu wethi mashabiki me utukulia yo ndo tumanzie Fortune wale utukulia wale mukulia kana tutukela tu witwa we kana no wathi menda out drop wese matukwa mundu akwenda yu asani mama kwa maenda kumya wathi mundu oka umanza ngewa ikenda wathi wake ikenda ndo mamo discuss alafu kidogo ozio kaingia ule kia wathi yule tukelo tu enyu ne wiye tukelo tu twathia atendi kana iwathi mwenda ule kiwizi nyu ni mukite muno inyu. Okay. Anu no wisi andu meka ndo anu no masi ani kikyo something. Andu wagila andu memanwa kana ila ini memanwa bia ndo na meimanya ile yo kweli na ile to yo kweli kwitha mona atama kuna kiki but what I can say kana kile ndo nyo weta. Okay, bia story na kiki kwa kweli stories so sie no to mani to ya. Na ningi dito andu kwani ko twi malaika at TSM ano andu mekala amai unit we manitwe but for now we are okay. Na kila mundu ni wendi kabisa kila mundu ni wendi etungana wamanya ni si mwana amanya baloko sete ni wenda idea yecha musie iweke na imuyana unye mwana ndilikana ta mwana ku kila mundu ni waesi okay na amanya baloko sete na athi etia ithe waka kana ithe witu ila tatu ya ini ni ngai twathi twamutavye na niwe ithe witu na ningi museiko lea mwana na twe tungia tu amwite weke kila mundu bala wonane ubitukaniti hapo yamba titwe sawa you ngaze you nikunie mundu kwetwa Steven Kasolo Simo you embia mwisawa embia mwenda nitie byo ai wendo mukonia kwenda ndina simo yako ina tiyo bisini lakini okay they need vai maana but vai mundu inondu na nongi ndi nondu nake na ni kwa twende nondu nakwa okay. No tu mumanza ale utrebye kanange wainu isio kweli unaona ale utrebye kanange wainu isio kweli lakini katika maisha no maundu medha omathia au ndo ima sana osio kengi makwekeania na maisha makuendea no kweli the you Fortune ndo mwekania Kasolo ve na wathi to expect collab ni weze collab weze andu maekania okay maekania collab ile kuka no okay ni wese wa gospel ni mwini wa gospel unaona you ndonya kuigwa moyo ni wite Fortune mena wathi na mundu kwitwa Kasolo na urondo mbika nesa muno bende we kwanza yune okay ndolano nya kwatsa ni wese kila kindu chonde kikana mipango na ko yindro nya kwaza kana be wathi muto onywetela nundu vaina mubango twina guo but etho kethi no sawa ukasi no bya matikwa for now zo kenge gukulie ini ukulie ombala be mundu kwiwa kuma mwetha na utofauti usio Kasolo mwako mana katika event katika onziani mutembe okay mwako mana bandu okay mukomanite itukomanite alafu chao ningo andakomane okay twakomanie bandu harusi ni kwa tukomanite muno lakini wethi ama undu no mase wethi anzeve inze wethi abai mundu inondu na nongi bai mundu we nongi kabisa yona inesi andu metelete mone twakomana membi tuikata kana itunania kaitunenania kana bai mundu ukusungi wange na but no Teto sawa. Mundu mesawa. Bai mundu we nongi. Amba utina kwanza mundu azu. Tembo tabi. Mundu mwe ekatenyu. You tusioka katika mundu wana mawini. Withiro wandeka niti withito wina mawia maingi muno tumona ba katika YouTube. We wathi nene wiye unalekise kuitwa ngwangwa. We wungi ula kungi unaleketi bumbe kunenda watendi. Ngundi. Ngundi bwe kulyo. Andu kidogo maji kamegwa ngundi. Ai. Nake mundu kuitwa nani Kasolo nake azio kengi aleke wake kuitwa Favor. Kwithi ai. No mukwaze mundu matheli lakini ngundi ya mani shara. Ngundi mundu akuna wai kana ngundi. Okay, nye kila ndo nyo weta okay, nyo ona mundu ake tukize mbathi yako bala nanzite by the way. Nini nangamba thisi ya muthemba wilie wa makau. But dina andi kuza kwithi aive mundu ngosete.
na ukaza kwitha ngundi na mienda na mina nundu eti wa scandal isu ida na ambelekisie obu kwabo so yune etha no kioleke sindu cia thelie nyozu ni wathi ni nete na ni ya mundu ibayo kuthinyo na andu mo mundu wa andu mebaya mundu ina musikite kati yake atu imanzi yotile kithe kama imuve na mekaniti sindu nzuku na makona wende no tonyo ikata ni maskini tajiri ma muthinya ni kwitha wende no tonyo mokita yune wene na atumanga muya kana ngaiye bona nundu ngundi etha kala kai kamwe ni kanu ngundi ile kuthi ubikia ni kuthi kwithia ya sobia maundu kundi na ina nundu anything aya huyo ngundi ndena ya mundu kwithia ndena ya okay about this all ketha ni winite I think wathilo no mise latest ni take over take over yeah. Take over I think ainito mundu ibaya mimbi na mathina make ndikwe kwate tanyona ini ano ndikwe kwate na ndiza kwaziri ni nyona ini ano nundu esini kwithi imwe mani twa mundu ndwisocho kanuka ina wathi wakao anu ningi meno misembathi mbingi muno amsia makao ningi ona mengelenda no mise wathi wakao asa nukitewa ninga ingilete ane manito na baingwa kwa hiyo be nyendi asia etengania no mbinie kana ni na wathi nundu apana na nyendi no ndo nake kwa hiyo be ngundi ni so tumaithie kabone Bukaredo kwanza ngundi yesu ulondo yani una mikise yuke ya mundu aike ya mundu ya mwana kabisa wazo kengi wa umya ngwangwa ngwangwe bebinda kwa timu yako ukwambia January this year January kana ya omwako ukwambia ni woki wa umya wathi yesu lakini wethi andu ina mavisa na yu katika wathi ngwilo ela inonie visa mukunitwa kasolo Ndio maanisha wathi go ogwina yu maybe nona tamwaiki athini bandu nona unalea mumanza ita wa mwiki wathi ni una ningi audio wathi wa mbe ibondo ile kwitho una okay wathi ni wezi ni neta my mom kuni wathi wa musi that no wathi wathi ni uzindi na mandanzas ko andora njitwe ta mono andozi ni my brother makwa na my mom ko ndi ikita andu mengi that wenda ndine ati ni andanzas kana ni mundu bayo katushuti no because ni wathi ni nete musi kuni nenda ile wathi su at least andu mona ni nete musi kuni ne mtie ine ati no se mundu baya kana ne nosa no lakini wathi usu wose kwanza wathi usu ngwendo weka remix okay ni wine nyakwa ona baina thina no ni nyakwa very young by the way yeah nioneka mami no kubona nesa ni neema ya no ginya tukasubia si by the way I love my mom so much nundu wa alo tutabia ati kuyana kwaku mundu mathia atendi okay wathi gundu na winie yu wathi gu ta wathi una wa time mwingi muno kwa nundu kwe mundu mathia atendi okay undu no nyakwasia nye ni mwana nigeto na thina mwingi muno kuma ni munini so but you ndi ulawani bala numete but with the time ngayo katulikana ku wathi su ni neta ni sindu sio kweli ni neta real life tila sindu aitina inanda ni de mundu kana anu mewe no wathi su ni neta sindu sio kweli mundu asimonde ni neta ni moto abitila nigeto na thina mwingi muno na nyebala nanila nakite maimamu aithini kamunongo akenda ibaru angasoma kutila maka kwitu andu no asaithe umita saidi cia mwingine wisopo wa maka po nalikana mathina asu that way na ise nonga ina wathi usu na ina ninde sindu cia kweli yuna na tetio thina batinga yo kandilikana uko kila ndo nyakwasia nitungionga imuvea na ndimurebe kana ndikolo ni bala ambumisie nundu ethi thina ina tetio thina but for now okay wa mwana ukwe kanisa nyombeso nino ni baunela ila newite bandu ya milioni bingi muno iwe zibe mundu newiye bandu function haune sia aze mwitu kuona anaki nyake nyomba na nyombeso ethe yesu nino ni yu mwana su I true I right mwana su I right okay no nyomba nakita my mom na mwake otamuthinzi at least nake withie no ekala bandu basio bandu tonya kuona ka TV onesa taibeti inge ila cia sina anga manyani wasia nundu yu ambiye ila wanziye amoni legal no nyekelitu kwa ambiye ila woni asia kelitu yenga yathani wana ekelitu kaka mwe nenda kethieta yetu 10 kuni nenda angi nyomunzi nyako kiwa neni keke nenda aithi ansisi ona yetu 10 kuni jaribia unu ndonya eka live nzio kethia na maisha masio ndini wako atakila chondo kwenda dato zimutatite yu ninge ngukunde ne nyombesu ya post yembe I remember ila approximately ndizo lilikana I remember
Wizi mashabiki mama kwendwa manyangeo ino ndu wizi. Akwendi si akosi echa lakini yo no yalikangie tu pesa. Milioni 3 Ndoende maundu ugetinye ngukuli. Ndio ndo mokuli ai. Nyombesu 2 milioni tu kwa wetu itu kweli. Iyo no igitu tu pesa tu sio. But it is kanisa na but yo na pesa. Ina pesa. Ya atetie ku ya pesa nzio. Yeah. Ndo ona wisi ni nyumba unique. Na sana but you. Very expensive. Very expensive. Yeah. Okay. You 14 years. Tukwambia mwaka is it last year? Tukwambia last year. Nituokie tu alikuwa ikinuketa wa COVID. Wa COVID wameiba? Yeah, I do. Na you weta musanii nina ku affect yondo. Weti tena kwa. Hapana. Nyombezo tunakiona COVID oyende. Yeah, nakiona but no tula tu saving tu akuma tena alafu ethani wa save kindu noenda kwika. Ndo ile kwa ba kindu cha longa mambe kisigie. Nundu ina bangite nga miaka na ina mibangite kila kindu chonde. Yuna asia onetha na aka ni tuonile beta nanzie one but make sure kila na thani ne kar ni na hakika. Ku kina affect kila mundu namba to na to affect to nundu yu asisia kuina mbesa ni kumu muno. Yu ano taitu tasania la twetela atu kaino bandu no pesa ni kumu muno. Kuisi athi kuisia twikiti tokwe kwa chengaina tuwasia ndema etutethi. Yuko utu ya tu savings. Tu saving tula mundu asivie tumyako na buna twende tuthelete ndizikwezo songwata. Yeah. Lakini tia afadhali iwe sei kunethiwe kwina mathina ila COVID no kiali kai. Kunethiwe kwina mathina ma sanii comedians kuwa mundu uyu waiye kuwa mundu mukwatu stress and depression unaona. Yeah. You utonyo tabia sanii hata we. Ala methi to maybe mato save ala methi to na to depression to amthembo. Okay, it's not even about saving. Kila ndo nya kuya sanii no isizi asanii to ka twa bandu. Okay, na ndio neno uno makambe kia. Tukona twa bandu ukeza kwithia twatengemea music peke yake. Uketha nyeta kwata musanii ndiye ndo thukuma. Nenda uketha natengemea wathi peke yake. Inye kila ndo nya kuya kia eno. Ketha ni onetha we musanii namba timanza ondu wike. Etha ni ona bandu andi kwete. Etha ndu kwenda kwandikwa ndu sana wisithi twitanga wasiathi. Na yu andikitwe batonyethia bena vinya nundu yu no utonya kwitwa bandu ta kwa week 2 times kana 3 times itha wi ngumu kutinda wetitie mwanya no manze kawea ikia wea wi yatu ikia wea wa kutangazi ikia wea wa salon ikia yani manza kindu wiki tweke ikwikala asa nime matukwa nimekalita mwendo lechesa nundu ndu zote ngemeanzie mwene bingawa na yu abingwa yu tato sisi ndingi ukethisia abingwa kwethi bakale kutu manzio ndu twike etha ndu enda kwandikwa manza undu kwatile manzo bandu ile ni peke ndu ina kokatonye kwithia endi mathi niko kwete tukili 3 kana 5 lakini yu atengemea music peke yake bandu huko kona bakalika yeah bakote tena yeah so okay yue bena indaingi tukwilo ele wisi tu da ma internet kuna kile mwenye tukwilo ele tuona jamaa fulani yo katika pilika si yake tuona komana na President Uhuru Kenyatta na yue ambe omwe we make sure you wathi umbelo hela na ndo ma mulikelela muno by the way woni ka clip ko ma mulikelela muno na kwa tembe tu utasuo katika STT mwakomana na president kana wane wanatika ile munene na president utoma mutabiata mwenage yumwele utoma mutabiata okay kino kila ndonyo mutabiona ndimu yambi loele kana at anything okay no ni ndonyo muya ithu tasani by the way ni twizilamo ndo ni momo nundu tambathizu ona thia itu thukuma wathi no gisambe sambingi muno na onokethio wi bwangilitha ati kwa mwinyi ngilitha atona siza kwiba wathi umo yenda nzanza kila kindu chonde sieva so we need support no twendo support wa na uketha tukwata support kuma kula maini kindu ke maana muno na tithi twithio kai aini okila mundu ba ata ithi mwana andu ala tukwasol oneka wini hello support yandu you know stories ya kwilo elo tisi maana muno ta uketha be support itonya kumilengi uketha be chance ni sioneka sia maundu ange yeah itasikiza hizi tuketha si because lingira tu uketha mashabiki metro silingira wewe mashabiki hapana ni Foti ni nasikiza yani mkiza yake mtu la weslingita tukae Foti no for example ndinasia no ngelekani azini kwitha itu ni hokwatanga kindu kikaba nona ya nundu yutonya kwitha mundu inie lakini bakindu wathi usuwe so munenge okay itu thukumanga ina ngaini welo twiva lakini nake Yesu ndai sanzembo ende to
Yes. We need something. Okay. Nenda utona mbedukiza nenda mbomara bikinu kimwe mekambo senai mekaze ni business twika no be business na be sandaka. Yeah. Tayuwe andu maika ni ma complain amo na pastor maisa sandaka maisa. But you expect pastor di kusema kwa dimi mbeza yake sio nde yake kanisa no yuko liko bui kaino twiko you need to win support ndo itwenda atumye wathi. Okay. Wathi suno kwathima mundu baya mundu ne muwa kwate minya yuto su akwane ne ni ngundi be mundu ne ndio mundu na muthina cia abete lo buka na abete takanya kwa ngundi yanga mundu su atele makoli mundu anze kwina ngundi ngobu uno wokolwa iwe uno itu no twenda wakasandako kwithi at least we better ya ayuwe katika mundu wasu masanii na serikali nda president wakilionena na ebu amonenga 2 milioni yana gimo wewe wakwati kindo hai nyaba kono ndo nyakwati. Okay. Nyezo na ziana nga ndi sisi ndako. Na jimanyasi anenga. No. Yeah, nyebe imuthenya nezo kwata hambeza. Maybe no si ukita ya twisomanya. But na ningi sana mbeza sisi anenga nwe. Sietu siebikia andu mengi. Yeah. You bethi asiuthelelo na kuthe twina manyondo siendanga. Ukuthe siabikia amwe sina abikia. Lakini joke thia bethi amu bango ketha. Ona thi mwini wanzie bayo no ithina wathi muno mwini ndunganganite ona kelo kwata okendo yu ketha cia nenga no kila mundu no wabikio ona mundu abikio ingilile kanite tuno bandu yeah but you cia nenga no yu kuwa no sina nenga no but twina manya cia thi atai yeah okay you otwende no milukeleli ai ikia okay ikoni to expect we sema pinda maingi ni kuona ways to wina maundu moko tamaseo okay kwa you okay ndikwaza kana be kintu cyugita mitu kinundu bembathire na lecha siatianie kwa nenda kwamba at least we nishe market neza nizo nenga wathi time ukeza kwithi andu na moima makuthukiza to kumya message ukumingi ule chingi ule cha andu machanganyikiwa mamba yu kwa isu siambe kalanganga bo alafu ngai yekatake ona chama kingicheka wathi no isauka yeah lakini no to expect ka collab you one wa mwanya we collab ni kite mbingi muno mbabekesha ukamba you one wa mwanya ukewa ika collab na mwini umwe mwini umwe kambani unaona kuika collab nao okay kwa you ndizo mundu ndo nyeka collab nage by the kumo kambani labda Zibora Eric yeah Zibora Eric ni igwa nukuiwa maundwa ube collab 14 ukwenda lakini no sio by the way no sio yeah beke ndo kiukite kwa you okay kwa sino sie iko lakini ndio ile cha mitoke wondo mambo yangu ndi na mambo edukizia ngwangwa mambo ndasie juu katika ambathi cia kusionde igwathi kuipa ndete pyu okay gula yanu wathi bona wina ni gwa nesa pyu igweba okay wewe wathi nini tena Rosemando natengeneza staki marafiki wa dunia hiyo song naipenda sana uenda hata kwaje au tunia nini natengeneza na Mungu wangu natengeneza na Mungu wangu rafiki yangu ni Mungu wangu penzi wangu ni Mungu wangu staki tena wale rafiki wa dunia wengine ni waongo wengine wanafiki wengine matave anatengeneza na Mungu wangu high five kwanza ambao uchoma high five jue wathi kuona alota bia mashabiki maku we in case maketha matesi wathi kumatona ukwata alota bia wathi usune we YouTube wathi YouTube wa Manza Fortune Mwikali utaipata hapo inaitwa natengeneza na Mungu yeah ni wimbo napenda sana yeah katika Twitter ndio Twitter Instagram Fortune Mwikali kila mahali Facebook ni Fortune Mwikali utanipata kila mahali ya Fortune Mwikali TikTok ni dhana medhumbi ya mbingi TikTok pia ni Fortune Mwikali Baba ndio TikTok sawa ngo follow okay you alota bia mashambiki maku kindukia mwisho tumina show okay mashambiki mako onze namba matungia muvea ni bata nenyi muno nundu ila nako samba ithewi ni munda basia nanye ni thandi mweshimu ni munengete heshima muno na ndithana matharau kwa kila mundu onthe ndo nyobikia kunenya na ilo munenya na ndithana class nye
Kwa undu gato leo nenyi ona tani class na ilo nena na kila mundu. Nondo kila mundu ona kando na wini ibyo ndetu mbito ninga yumwe. Kwa ubo wa class ni kwasi angona munene ndika no. Wakwata chance ya kunenya uko neni na tukanena tushare sindu tawa yetu ya brothers kama etha wili tamusei wakwa kila kindu they are free na ni mwendete muno Ngai na mwathime support yenyu niyo yambicha bami tukiwanu uteka ninywe litonya. Kwa nye chambe ni mutungia Ngai na ndi mutungia mubya munene Ngai ya mwathime na imukile bala mwi. That's all. Yes. Mwithukisia ni mutabise na mwa umundi in the building twina Fortune Mwekali atu ya aumita bangweta wakama uongo baya mwingi. Waya. Ni kwa timu aibu ya. Ethabe mukuli mwiwa Fortune atana songia na sai. Bau katika comments uliza swali yako hapo. Ikenda tu mumanze inge asungia mukuli. Tiwo? Aya. Keep it locked. Bye bye. Wow.